салом алейкум дӯстони азиз. Шумо аз камшавии мӯи сар танқис мекашед ва аз камшавии риш вой мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мехоҳед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед. ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед. Шуморо интизор ҳастам. аке унал ба хайр аст, ягон ҳодиса шуд. ҳиҷрӣ сарамон дар бало аст. ҳозир як одам пайдо шудааст, лақабаш аждаҳои сурх. барои гирифтани интиқоми хаёлӣ як рӯйхат тартиб додааст. аввал канони девона ва одамаашро бо шавкат кушт. чӣ? онҳоро куштааст? чашмашро напӯшида ин одамҳоро чӣ хел куштааст? дар рӯи хат зиё ҳам ҳаст. аднани ҷасур ҳам дар рӯи хат ҳаст. духтар, ман зиё мегӯям, ту боши аднани ҷасур мегӯӣ, а? ӯ гурехта рафт аз хонаи мо. маро бин мелис, ба аднани ҷасур бигӯ ки ба хориҷа гурезад, то ки ӯро наёбанд. бас кунед бо ҳамон аднанатон. ай ба ҷои аднани ҷасур гуфтан фикри дӯстдоштаатро кун. ӯ ҳам дар рӯи хат аст. кадом дӯстдоштаам кист? мелис кӣ мешавад? камолис ё? чӣ алоқа дорад ҷонам? ё худоё. шуд, бас кунед, тамом. ба ман чи? ай албатта, ба ту чӣ? аз ростӣ аз паи кори худат шав. бас аст, дар ҷанозаем. айбро бидонед. хомӯш. خدا دست اژدها را شکند. چه خیلی این بچه ها را کش طریفی به وجدان. این بیچاره ها خوشبختی را ندیده مردند. مکانشان جنت شود انشاءالله. خدا رحمت کند. آمین. شمشیر باز حقیقی منم و اون اژدهانی سوق را پاره پاره میکنم. падар ҷон, дастонатро ором гир. дар ҷанозаем қурбонат шавам, а? гап назан, беодоб. инакаи хаёли моро ҳам дар рӯи хат ҷой кардааст. ту парво накун ака, наздик шуда наметавонад. мо ӯро пурра пурра мекунем. сеҳри поп ҳам фоида мекунад гуфтӣ. ба шумо бовар карда мешавад? попи ҳақиқӣ набудааст ку. айби мо чӣ ака? кӣ будааст? одаме ки поп гуфтем шавкат будааст. фиреб хурдем яъне. о шавкат, агар туро аждаҳори сурх накушта бошад, ман мекушам. ҳеҷ кас бобои қодирро фиреб дода наметавонад. охир чӣ хел аке унал? онҳо мурданд? афсӯс. онҳоро муҳофизат накардам. худоё бубахшо маро. онҳоро чӣ хел муҳофизат мекарди ҳиҷр? аз барои худо охиру аждаҳори сурх аст. ӯ шамшербоз аст, девонаи тайёр аст. ҳам ҷанговарам наметова. ба фикрам ҷанговар фаҳмид ки аждаҳор меояд, дум ба хода каду гирехт. ҳазрати ҳиҷрӣ, бо диққат бошед. шумо ҳам дар рӯйхат ҳастед. кадом рӯйхат аке унал? рӯйхати марг ҳиҷрӣ. рӯйхати марговари аждаҳори сурх. ва аз он рӯйхат 2 нафарро кушт. аждаҳои сурх ҳар касеро ки дар марги бародараш даст дорад дар як рӯйхат ҷой кардааст. аввал канони девона, шавкат ва одамаашро пора кард. аке унал, медонед, дар рӯйхат буданамро ба санам ва хоҳарам илтимос нагӯед ки онҳо хавотир мешаванд. майлаш, мо ба ҷаноза меравем. аке унал, ман хабар дода либосҳоямро иваз карда меоям. мунтазири ман шав. майлаш. кани ист бинам. номи ту чист? мустафо. мустафо, ту чӣ хел номи зебо дорӣ, а? то боздид? то боздидам аки. ташаккур ака. худо шифо диҳад. ҷаноби доктор، соат ҳост ки интизорам.
اجازه دهید در آمده رفیقم را ببینم. بسیار نیستید. حیات رفیقتان در خطر است، خودتان میدانید. یک لحظه میتوانید به ما رو ببینید. رحمت. وای 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 کنانی دیوانه، خدا شفا دهد. این اژدهای سرخ تو را هم پاره کردن؟ آه من تو را میدانی چی کار میکنم؟ ایست آخر چی کار میکنی؟ آرام شو. حالا هم دیوانگری داری؟ حالت را بین. خواب کن، استراحت کن آخر. واه 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 واه. خیر پایهایش گرم است کو. برادرم شوکت، مثل مومیایی پیچاندن تو را. یعنی اژدها تو را به این حال آوردن؟ خدا شفا دهد. چی؟ شوکت است تو لعین را میکشم، تو را میکشم. دمت را گیر. نترس از جایش جنبیدن نمیتواند. او هم مثل تو دراز کشیده است. مرا گوش کن. وضعیت نمیک و شرف چی خیل است؟ خدا نمیک و شرف را رحمت کند. یعنی رفتند. مردن مگر. او اژدهای سرخ، لعنتی میکشم تو را. دیوانه ها بر این داد نزن. در بیمارخانه هستیم، کمی آرام شو، دراز کشیده استراحت کن، شفا یا بیا. خدایا توبه. اوف. شوکت برادر خوب هستی؟ مثل که چشمانت خوب نمیبیند، کاری کردن نمیتوانیم. همه امان در روی خط اژدها هستی. امروز تو را پگاه مرا یگان خواهش داری؟ به جنازه باید روم. شد خودت را خسته نکن. خدا شفا دهد جناب کنانی دیوانه. خیر شما دراز کشیده استراحت کنید. پروا نکنید، نترسید. در پشت در 2 پالیس را گذاشتن، نترسید. پلیس چی کار داره در پشت در؟ گفتنی نبودم و خیر پرسیدی. این اژدهای سرخ ابله یگان کارش را نیمکاره نمیگذاشته است. به نقصان باید تمام میکرده است. شد تمام. نه آرام شوید، جایی تشویش نیست. در پشت در 2 پالیس است. خدا شفا دهد. خیر. نمیک، شرف، من در بیمارخانه هستم. آرامانه بخوابید. انتقامتان را میگیرم، خونتان را در زمین نمیگذارم. اما اول این شوکتی بی شرف را میکشم. تو را میکشم لعنتی. تو البته میموری. میکشم تو را. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص موگم و کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید. شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه. به وقتی خوش با سر بلند با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر آمده نمیتونن، البته شما زنگ زنید. ای تای دم آمده شما را میگیرن، برای شما سر بلندی سرفرازی توان میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. حقتان را حلال میکنید. حلال کردیم. حقتان را حلال میکنید. حلال کردیم. خدا حلال کرده هایتان را قبول فرماید. آمین. از پس من نیت کنید. برای خدا به نماز، برای مرده به دعا. الله اکبر. الله اکبر. یعنی 2 کسی دیگرش نمرده است. امروز کار آنها را هم تمام میکنم.
الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. دعا میکنیم. جنازه شما را هم به نزدیکی خواهند خواند. جنازه ها آماده، می توانید رحمتش کنید. رحمت کند. آمین. بیاید من از پیش میکنم. بردارید. آیسته. بچه ها با نوبت آیسته سر را پیش برید. خفا رو کمتر پایان کنید. камол чикор кунам ана? парво накун, ман туро муҳофизат мекунам. ту худатро муҳофизат кун, ман ба худам 10 муҳофиз мегирам. войма накун охир мелис. зиё дарҳол ба хориҷа рав лутфан. чаро танҳо мерафтам зуҳро? агар равам бо ҳам меравем. аммо агар бо ҳам равем ӯ аждаҳо маро ягон кор намекунад. оҳо, дар ҳол моро фурӯхтиан зуҳро? эй не, ин хел не. امشب همه‌تان را میکشم، اما اول رفته کاری ناتمامم را تمام میکنم. خدا شفا دیده که کنون همدردیم را قبول کنید. رحمت هجری، دوستانمان زنده باشند. خیر خدا تو را هم شفا دیده که شوکت. جنابی کلان، بچه هایت را به خاک سپاریده آمدیم. در جنازه هاشان هم اشتراک کرده نتوانستم، ولی اگر شفا یابم آن بیشرفی اژدهای سرخ را با دستان خودم میکشم. زیو بیو در حال چیپته ها رو گیریم. کدام چیپته زهرا؟ چی ها گفته ایستاده؟ دخترم را گذاشته به کجا میرود؟ او رو هم میگیریم جانم. بهار نمیگذارد. چی خیل بهار زیو؟ آخر او ما رو میکشد، باید گریزیم. تمام زهرا، پروا نکن، من در برات هستم. من که در برات باشم به تو کسی ضرر نمیرساند. به تو رسانه چی؟ چه خیل بچه ها را پاره کرده هستند. این آدم انسان نبوده است، آدم کش بوده است. تاکسی. алло санам, ба автовокзал расидед? тамом, ман ҳам меоям. дар наздикии автовокзал ҳастам. шу ҷонам, то боздид. акай ҷавҳар, ман дар автовокзал мефароям, хоҳарамро бояд гусел кунам. مایلش پسرم، پیاده شو. بخیر است؟ خواهرت به یگان جا می رود؟ به دهات می رود اکای جوهر. راهش سفید باشد. سلامت رفته رسد انشاءالله. سلامت باشید. راهش سفید باشد. خدا از شما راضی باشد اکا.
جانم بنفشه جون، تو رو بسیار یاد میکنم جونم. وا چی ها میگویی؟ من هم تو رو بسیار یاد میکنم. اکم چرا اینقدر دیر کرد؟ اتوبوس میرود اخیر. می آید بنفشه جون، تو پروا مکن. هجری بسیار آدم دقیق است. آمدم خواهرم. اکا کجا شدی؟ اتوبوس میرود اخیر. بنفشه درباره سنم به پدر و مادرم هیچ چیز نگو، من خودم آمده میفهمونم. حتما میگویم آماده جونت رو از این دختر خلاص میکنن. هرگز. جانی من همه را سلام بسیار برسان. به خصورم خوشتامنم بگو در حال آمده مرا خواستگاری کنم. البته میگویم. اکا با دقت باش. در امان خدا باشی خواهر جانی من. شما هم. کنی بیا راه سفید. تو بازدید. کنی گذر. خیر. اوه هجری نهایت تنها موندم. همین خیل نجاتم. سنم چه خیل تنها؟ همین خیل تنها یعنی زبونم در دهانم چسبیده است. از گرسنگی میمورم. چقدر مون تو افطار؟ اوهو صبر کن سنم. آفتاب در بالای سرمون است. حالا وقت است سر و سیمه نشو. چه خیل طاقت میکنم من. اژدهاری سرخ شاید اینجا هم باشد. هجری تو چرا به اطراف نگاه میکنی؟ کسی رو منتظری؟ نه چیزی نیست. رفتیم وقتی نماز شد. پیش درو. دکتر یاریدید دکتر رو کار زدن. بین بیارید زود باشید. لوین بیا از کنون دیوانه پرسیم شاید او افت اندام اژدها را دیده است. ای سردارم بیا پشتم می اژدها رو سرخ نشیم که هممون پورا میکنه. عریضه من منیشم ایجا میبرم بیرم تمام. تا نفقم یک هفته مانده است لیکن من کار میکنم. اما تو چی خیل پلیس هستی ها؟ اینقدر ترسون شکستی؟ اکمل در هفتم ترمم محافظ بدم. جام 100% میخوام برام یک برگه با کار بدرم. بله تو با محافظیت برکرد. بوی اژدها رو اومد است.
مکانشو یابیم دیگرش آسان است لوین. این مردک چی خیلی آسانه وقتی که پیشمون ببروی هر دمونا میکشن. یا ابله در میونه سلاح برآورده پرام. کانونم نمکم پسله داشت هیچ کار کردن نتونستم. ای بیعقل هیچ کس از تیر تیزتر حرکت نکرده است. ما باید مکان اون آدم را هر چیز زودتر یابیم. کار کردم. باور همه جا مرخ کرد. سردارم عجب از این پس میگم در عملیاتون برنجلت بپوشم. اگر بی ترتیب با محافظت برگرد 100% میرم یک یمو اجدها رو سر بفهمم که ما دفتر ما کار کردیم بعد بیایم. این گم شرط ترسون چه که ابله سردارم یکی تیر بزنم که تیر تاثیرش نکنه. کنی یک بار روبرویم بروید دیوانه تیر میکنم اون بشرف را. آفرین شیرینه تو پیش برم مرکفه. محافظان کجایم؟ سردارم یا اینکه با فکرم که هر دوشون سوزن. اینها را بین به چه حال آورده است؟ به خدا راست میگوید که نه این بیچاره را بین رنگ کینه مومی بین پیچون کردن سردارم. استا کنان بیدار شو یک چیز را پرسم. کنان بیدار شو ابله. سردارم یا اینکه ای لوین دکتر را جغزن. دکتر салом و درود بپایان با کلی مردم شریف تاجیکستان، با کلی مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم و گفتن که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورناک که به همه چیپته‌های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه، مسکو، پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غریبی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنار روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم‌های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنند و آدمایی که عائلوی سفر میکنند حتما 35-40% скидка کرده می شود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمام چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما می توانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. یا خدایا اینجا چی گپ باشد؟ ملیس این چی حال است؟ نمیبینی مگر کمال مجبور شدم که برای خودم محافظ گیرم. خیر اژدهاری سرخ از پس من هم هست. بسیار وایمش کرده ملیس.
аждаҳори сурх аст сиёҳ аст, ман ӯро мекушам. як рӯ барои ман барояд гӯ, баъд бина чӣ хел ӯро ба ҷаҳаннам мефиристам. бахшиш камол, вале ба ту бовар карда ҳаётамро зери хатар намегузорам. аз инҷо бояд равем зиё. ба куҷо меравем зӯҳро аст? барои худо ба хориҷа, ба маконе ки аждаҳор моро пайдо накунад. бахшиш, вале ман тарсу нестам, ба ҳеҷ куҷо намеравам. чӣ хел намеравӣ? дарҳол ҷомадонатро омода кун. интиқоми шавкатро нагирифта, ҳисобро баробар накарда ба ҳеҷ куҷо намеравам. кадом шавкат? чӣ хел шавкат? мехоҳӣ ки ӯ моро пора пора кунад? лабай чӣ? шавкат дар моҳи рамазони бод ҳаворо бубин. ҳиҷрӣ, ба хотири он ки субҳ нахестем рӯзаамонро хӯрем ҷоиз аст? ягон майда ҷоиз нест санамҷон. аммо ҳуши ман меравад ҳиҷрӣ. қандам поён рафтааст. воҳима накун, ту духтари боқувватӣ. ё худоё, ман дигар тоқат надорам. бояд яхмон сӯрам. санам рафтем. ҳиҷрӣ, ман як дугонаамро дидам. ту рафт, зуд меояман. дугонаат кисту? каме пеш аз ин ҷо гузашт ку ӯ дугонаи даврони донишҷӯӣ ман буд. хайр, ту рафт, меояман. дар куҷо аст? меояман, ту рафт. маро ҳам шинос мекардӣ? баъдан азизам, баъдан. кани ту рафт? майлаш, бо рӯзата нахӯри санам. маро мебинед? лабай хонум, бифармоед. карамел, қулфинай, харбуза. майлаш ҳозир. ё худоё, маро бубахшӣ урабам. қавл медиҳам ки ягон вақти дигар мегирам. марҳамат хонум, гиред. ташаккур. намеарзад. санамҷон, ту куҷо гум шудия? яхмусро чӣ кор мекунӣ? вай, ман барои кӯдакҳо харидам. ширинам, ба назди ман биё. бин барои ту чӣ гирифтам. ташаккур апа. санам, ту чӣ хел одами дилсӯз ҳастия? чӣ кор кардӣ? дугонаатро дидӣ? надидам. хайр, биё равем. рафтем. ту ҳозир бисёр кори савоб кардӣ санам. ба худо инро бина. шукри худои меҳрубон, ҳама ҷо сабз шудааст. ҳиҷрӣ, ман як чизро афтондаам. ҳадияи модарам буд, бароям бисёр арзиши баланд дорад. ту роҳатро давом деҳ, ман меоям. рав. не, чӣ буд? охир якҷоя мекуфтем. ту рав, ман меоям. ҷонам, ту он ҷо шин, ман меоям. ёрдам мекардам, якҷоя меҷустем. не, ту хаста нашав. ту рафта шин, меоям ман. майлаш. ё худо. амак, ба ман як котлет дар нон диҳе. майлаш ҳозир. агар субҳ мехестам, ин хел намешудам. аммо чӣ кор кунам, тоқат надорам. худоё, ту бубахш, ё худоям. санамҷон, ёфтӣ чизе мекуфтаатро? санам, чӣ кор карда истодаӣ? вай, ман барои паррандаҳо нон гирифтам ки партоям. кефиро чӣ кор мекунӣ санамҷон?
паррандаҳо кефир наменӯшанд ҳиҷрӣ? ба худо 30 сола шудам нафаҳмидам инро. Наменӯшанд? бахшиш, паррандаҳо кефир наменӯшидаанд. ин ба паррандаҳо мепартоям. ҳайвонҳо рӯза намегиранд, бояд фикри онҳоро кунем. ҳамин хел не иҷрӣ? мо намехӯрем, бигзор онҳо хӯранд. қурбони ҳамин корҳоят шавам ман. имрӯз бисёр кори савоб карда истодаӣ. ман? Мошалло. Мошалло. ё худоё, мемурам аз ташнагӣ. ҳиҷрӣ, ҳамаи оби баданам бухор шуда рафтааст. бовар кун. воҳима накун санамҷон, ягон кас нафаҳмад мегӯяд солҳо об нанӯшидаӣ. охир мо танҳо субҳона накардем. каме сабр кун. мемурам аз ташнагӣ, мемурам. худоё маро бубахш, бояд об нӯшам. ҳиҷрӣ, ман бо ин рӯзаи доштам бисёр раҳ гашта наметавонам. ту рафта зуд такси ҷиғ зан. санамҷон, чӣ хел таксӣ? хонаамон дар ҳамин ҷост, 5 дақиқа роҳ аст. каме сабр кун. шом дар ифтор бисёр хӯрокҳои бомаза мехӯрем. рафтем, ғайрат кун. каме рафтем. ҳиҷрӣ, охир мемурам. ай маро намефаҳмӣ? тамом шудам, маҳв шуда мегӯям. чаро намефаҳмӣ? дигар роҳ гашта наметавонам. роҳ гардам, ҳамаи обҳои баданам сарф мешавад. ё худоё, тамом сана мунтазир шав, ман такси ёфта меорам. ин қадар бетоқат шудааст ин духтар. як сӯ истед бачаҳо, аз ташнагӣ мемурам, ба ман де. апа дар навбат истед? аз ташнагӣ мемурам, намефаҳмед магар? апа ту рӯзадор нестӣ? ман мусофирам писарам. мусофир аст чи аст? ин хел бошад, мо ҳам мусофирем. ту чӣ гуфта истодаӣ? ин апаи мо рӯзадор набудааст. мегӯяд ки ман мусофир ҳастам. мо ҳам рӯзадор нестем, мусофирем. аз ҳама хубтараш аз акаи ҳиҷӣ мепурсем ки мусофир аст ки аст. ҳаргиз аз акаи ҳиҷрат ин саволро напурс. дигар саволро бипурс, майгаш ҷонам. санамҷон, чӣ кор мекунӣ? ҳиҷрӣ, ту чӣ хел зуд омадӣ? такси ёфта омадам. ту чӣ кор мекунӣ инҷо? вай, ман ҳам вай кардам. таърихи чашмаро хонда истода будам. намебинӣ чӣ хел олӣ аст? диққатҷалбкунанда, бисёр муҳташаму зебо аст. мисли ки таърихи нест мегӯӣ. бале санамҷон, пеш аз милод аст. чӣ хел таърихи санамҷон? инро нав сохтанд, 5 сол пеш сохтанд. ҳамин хел аст. акаи ҳиҷӣ як савол пурсам мумкин аст? бипурс додаракам. ҳаргиз напурс. пурс додарам. мусофир чи аст акаи ҳиҷӣ? чӣ? мусофир. ҳиҷрӣ, биё меравем. рафтем. вай, ин санамҷон, ҷавоби саволро диҳам. рафтем, баъдан ҷавоб медиҳӣ. такси мунтазир аст, пули бисёр менависад. рафтем. ман баъд ҷавобашро медиҳам. майлаш бегӯ. майлаш хайр. марҳамат. ҳиҷрӣ, маро чизе шудааст. ҳушам меравад ба фикрам. санам, воҳима накун. чанд соат мондааст то ифтор? ту чаро ин қадар бетоқати санамҷон? уфе, ҳиҷрӣ, ман тоқат намекунам. рӯзаамро хӯрам, чӣ мешавад? бе ин ҳам афсарӣ нахистам ку. баҳона дорам ку. як рӯз мехӯрӣ, 61 рӯз қазоӣ мегирӣ. чӣ гуфтӣ? 61 рӯз? хуб ки рӯзаамро нахӯрдам. ҳиҷрӣ, ман бисёр бетоқат шудам. дигар тоқат намекунам. санам,
санам чӣ кор мекунӣ? чӣ аст ҳиҷрия? инаш ҳам ҷоиз нест. охир сарамро зери оби хунук кардам, каме роҳат шудам. охир мемурам аз ташнагӣ, намефаҳмӣ магар? ҳеҷ гап нест санамҷон. бечорагону бенавоёнро фикр кун. онҳо қариб тамоми сол рӯзадор ҳастанд. аслан ту дуруст мегӯӣ. худо ҳамашро ёрӣ кунад. мушкил аст ба худо. ҳиҷрӣ, ман каме хуб кунам чӣ мешавад? ҷоиз аст магар? кори хуб несту аммо ҷоиз аст. шуд набошад хуб мекунам ман. ту хӯроки ифторро омода карда маро бедор кун. майлаш ҷон. имшаб аждаҳори сурх боз мебарояд. бояд садди роҳи ӯро гирам. шавкат, бародарам. зиёдам. охир шавкат бо хаёли паёли алоқе надошт. аз пушти ман мурд. 2 нафари дигари рӯйхат мурд. аждаҳори сурх заҳрашро дар дору холӣ карда будааст. онҳоро залоруд кардааст. онҳоам бандагони дӯстдоштаи худо буданд ки дар ҳолати хоб ба маҳк рӯбарӯ шуданд. ай бешараф, фикр кардам ки он одам ҷавонмард аст. аммо мо мисли онҳо шанс надорем ки дар хобамон ба осонӣ бимирем. аждаҳори сурх онро дар сари шамшер мекашад. хубу вале ҳоло ҳам маълум накардед ки аст ӯ? не, бо сардорам камераҳоро тамошо кардем, рӯяшро пӯшондааст. дар он ҷо як нафарро бо кор ярадор карда диққати полисоро ҷалб карда ба утоқи онҳо даромадааст. диққати полисо ба дигар кор будааст. мо ҳам ҳайрон шудем. ташкилот дар муқобили қотил тан ба тан аст. бояд сафи муҳофизонамро зиёд кунам. зиёд дарҳол бояд ба хориҷа гурезем, вагарна ӯ моро ҳам мекушад. бародарам, бешакӣ мегӯм, алвидо, дидори ҳама дар қиёмат. зиё бояд ба хориҷа гурезем. майлаш. муҳофизон дар куҷо ҳастед? тед ором шавед, чӣ гап аст? охири аз на чӣ хел ором шавем? ӯ дар рӯи хаташ будагиҳоро як кушта истодааст. хонум белиз, ба умеди муҳофизот наша. ҳуй бихай давлат. уфе, аз гуруснагӣ хоб ҳам намебарад. санам дарҳол ҳиҷриро гирифта аз ин ҷо гурехта равед. ту чиҳо мегӯӣ зуҳро? ҳамаамонро мекушад санам. ҳар касеро ки хоҳад пора пора карда мекуштааст. ҳиҷрӣ ҳам дар рӯйхат ҳаст. чӣ хел рӯйхат? чӣ мегӯӣ? кӣ мекушад? аждаҳои сурх канон ва шавкатро ҳам кушт. ҳиҷриро ҳам мекушад. мегӯям намефаҳмӣ. гурехта равед аз ин ҷо лутфан. чӣ шуд санам? ҳиҷрӣ, ту ҳам дар рӯйхат будаӣ. туро ҳам мекуштааст. чиҳо мегӯӣ санам? канон ва шавкатро ҳам куштааст. ҳозир бошад навбати куштани ту будааст. чӣ? وای زندگی همه خیلی بوده است. یعنی حاضر همه ما در ملکه خدایی کنون دیوانه و شفقت هستیم. خدا طریق رحمتش گرداند. آمین. 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 او خزینه ما را دزدیده بود، گرچه مرده رفت. حلالش کردم. گناهان او برای آن دنیا کافی‌اند، حتی زیادتی میکنند. این شوکت مرا هم سحر و افسون میکنم گفت فریب کرده بود. اما مادامی که از این دنیا گذشت، در آن دنیا باز با میخوریم. برای چی سحری کردی پدر؟ وای دخترم، قصه دراز است، بعد نقل میکنم. مرده ها را به نیکی یاد میکنیم برادران. خدا گناهان هر دویشان را ببخشد، با رحمتش استقبال گیرد انشاءالله.
آمین. آمین. سردارم کمی نگذاروندیم. بینید هم از این خستند. با آنها کانون دیوانه و شوکت نمرده است بگوییم آخر گناه است. خاموش باش خاموش. برای دستگیر کردن اژدهای سرخ نقشه کشیدیم. هیچ کس نفهمد. سردارم همی اژدهای سرخ بخب لبه جوانیش فیدات میکنه. خاموش پسرم، اگر اژدهای سرخ داند که هر دوشان زندند وی به شرف به دام ما میافتد. زنده میماند. اگر زهر به خونشان آمیخته میشد در حال میموندند. با کمک شما زندند، اما هنوز خطر را پسیتر نکردند. از دستمان آماده را میکنیم. جناب دکتر، در بیرون میگوید که هر دوشان جان به حق تسلیم کردند. نفهمیدم. یکان جایی نفهمی نیست جناب دکتر. با کسانی که در بیرون منتظرند میگوید که کانون و شوکت مردند. حتی همین خیل به قید گیرند. برای دستگیر کردن جنایتکار با ما همکاری میکنیم. چرا از آن را نمیدهند؟ من میکشایم. پدر عزمی جان، پدر ایست، از اون نگفتن چیکار میکنی؟ ناخلف. یگان خلخطاگی نمیخواهم. هیچ کس را از زیر نظرتون دور نکنید. مایلش خانم. ملیس، از وقت گذرانی با این محافظان این کمال سیاه رو از خودت دور کن. قاتل از پس کمال است. خوب مادر یکی فهمیده باشد که من عدنان جسور هستم. یکی فهمد چی؟ شو تمام نمیفهمد. اوف، باز این رو دردی سرمون کردی. سردارم اژدهای سرخ ما رو کشتنیست. ما باشم اینجا نشستم منتظر افطار هستیم. یا بلای ترسونچک، اژدهای سرخ آمد از گفته افطار نکنیم مگر؟ گوش کن دخترم، تو را از ما از این دور شدنت لازم. این آدم هم در روی خط هست. تو هم در روی خط هستی پدر؟ اصلا تو رو بودی خط بودنت لازم. تو پروا نکن دخترم. تو اکنون به خونت برگرد. من تو را از آن اژدهای سرخ محافظت میکنم. میلش؟ من خودم رو در بر هجری به خطر حس میکنم پدر. من باید در بری باشم. اوه دخترم، اوه دختری اکرمم. بچه ها رو بگو که خانه دخترم را پاسبانی کنند. حتی پشه نپرد. زیو، من چیپته ها رو گرفتم. امشب میرویم، فهمیدی؟ با کجا میرویم زهرا؟ من تا انتقام شوکت رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. چرا تا حالا هم از آن را نگفتند؟ یا خدایا، یا توبه. آی عزمی جان، پایان شب کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر، الله اکبر. باز خنده این بلند شده. الله اکبر، الله پدر جون، پدر جون التیموس پایان فرو ای قربانت بهتر ایست خدایا. جماعت، آنها ما را بیهوده منتظر میکنند. نمیخواهند که ما روزا را بیو بکشاییم. پدر قربانت شوم، شرمنده‌مون کردی. بیو عزمی جان، چیکار میکنی؟ بین ما دیدم. وقت روزا کشایی فرا رسید. بیا کشاییم. چی خیل موه پدر جون؟ هیچ چیز نیست. قربانت شوم، نکن پدر جون. مردم مسلمان را اینجا گرسنه نمیگذارند. ولی دیده بودم نیست این کار را میکنند. ما را گرسنه نمیگذارند. بیو پدر جون، پایان شو. بیو دفشو. شین پدر، بیو بیو. عزمی جان، التماس بنشین. شین. منتظر شوید. شین خب. من برای شما گفتم، یعنی شما گرسنه مانده اید. رفیقان، این افطار برای ما و شما شاید آخران افطار باشد. همه با یک دیگر حقش را حلال کنم. حق من به شما حلال بود. خدا قبول کند. خدا روزه های داشته ما را قبول کند. ما را در زمره بندگان رستگارش قرار دهد انشاءالله. آمین. هجری، در خانه پدرم یک دو چیز مونده بود. اگر اجازه دهی رفته آنها رو بگیرم. راو سنم جان، اما با دقت باش لطفا. آخر با پدرم میروم. دخترم، به تو میگویم که نرو. آنجا در امن نیستی. من در نزد هجری میمونم پدر.
беҳуда исрор накун. دخترم نرو میگویم یک بار پدرت را گوش کن التماس. خفا کردید. بابای قادی را محافظت کردن در کار. چی گپ است آنجا؟ بابای قادر اژدهای سرخ اینجاست. رفته او را کشید. روید. پدر؟ نترس دخترم، من اینجا هستم. پدر مرا محافظت کن. رفته کوشه داره. پدر وای ما رو میکشد. نترس دخترم، با من بیا. با من بیا. پدر؟ 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 پدر طاقت کن.
پدر جون، پدر. فکر کردی اژدها را غالب شدی؟ هیچ کس غالب نمی شود. دوستانت را محافظت کرده نمی توانی. اژدهای سرخ برای کشتن کلتکیلس و کمان سیاه رفت و تو هم پیغام دارد. بعد از همه می کشد. زیاد چرا حالا هم نرفته؟ با خدا وای اژدها است کی است و چی مانند است او را دیدن میخوام. زهرا جان نترس، هیچ گپ نمی شود. محافظ گرفتم، با ما هیچ چیز نمی شود. یعنی با فکر میکنم کاش محافظ زیادتر میگرفتم. ای ملیس، ارمیا جمع کن ارمیا. کافی است آخر، من رفتم میخوابم. شما هم با دقت باشید. من هم با تو میروم سلطانم. میرویم. مایلش ازمی جان. شب بخیر. ای ازمی جان. مرحمت. شب بخیر. شب بخیر. من امشب خواب نمی کنم. خیز ملیس تو رفته خواب کن، من تو را محافظت میکنم. باور کن جانم. من تو رو چرا باور کنم؟ محافظ دارم، با آنها باور میکنم. من به درون میروم زیاد. مایلش جانم تو را، من نوبت نیستم. اژدهای سرخ آمد. غیر امکان است همه رو کشت. چرا ایستاده اید؟ روید داخل، کنید روید. غیر امکان است. اژدهای سرخ آمد. از میلتی ماست یگون کار کن. شد سلطانم. آرام شو. من حاضر به کمیسر اونال زنگ میزنم و ما را نجات بده. پروا نکن. اژدها همین است. من تو را میکشم. با تو به شمشیر می جنگم.
میلیس سیاه ایستا نرم. تو با دخترهایی است کلتکل است. فکر میکنه که با من غالب میایی؟ این خیل باشد با یک دیگر قوتمان را باید نشان دهیم. کمال 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 تو در روی خط نیستی. من تو را میکشم. سیاه سیاه به فکرم تو بسیار زندگی کردی کلتکیلاس.